Pini bangke nili nang litum afan D.El.Ed exam labangso puthak si labangso video lo nang litum fan nang than pachini pon ekpo lapen nang litum labangso video long ke thekloing labangke command tu pen si ek kai apply ki cheng ima lapen command tu si last date ma lapen kachar liang deng kon an sineng mal hai hui abang nang litum labangso video long thek pon long ekpo especially ni lifan subscriber nang ki pudo labs bangso D.El.Ed exam puthak simar ikta pusinili selam 1 pig lo labangso video Lasi aprang si KARDOM kado kawe la karbitich 2.0 YouTube channel ong kelangara do ana fans tame la pen nang litum jong sila bang so YouTube channel ong kahomri milang pulote kaching hon pen subscribing on la pen adung hes tame bell arjan thekloin dax tame berik denon la pen non pathiek ben la bang so D.El.Ed exam apu thakle lang pon lonang la pen jethan pon lonang Ladak pathiek pen chithan polonang SCERT Assam D.El.Ed pet 2023 application form exam dead la non kardak pendak chithan polonang la penali tum stami line pulte la bangso video description along stami ni link pic det po dak pen ber penali tum stami nang dak wang pen lang ikmelo la penon dak pathiek pen chithan polonang non diploma in elementary education med D.El.Ed la bangso det lang ponna RV anat bangke events la pen la pu anat bang det la aprang si dak application ke start poni la bangke dak me chiklopen si start pon ekpo 2023 me chiklopen la pen last date fill up the application bangke dak June 2023 si dak last date la pen admit card dak July malam si release pon po la pen exam ta July achikloma si en pon ekpo la pen result declaration bangke August malam lo Lapen counseling starting date bang dag August 23 pensi cheng ponik the new date of the D.El.Ed will be update here after announcement the official dates la bangke official dates bang kalang sitame dag lan an apor hut pensi dag cheng pon po pusi tok pon lapen nali tum jong si labang so YouTube channel ta subscribe pre lang pole ka cheng pen subscribe ingon la lo pole nali tum update subscribe ta long pon ekpo lapen dak penaan tok pondo nani tu wang pesta me labang so article lang ikme the application has both to the online mode lo mate online se apply ignang pola pen the candidate must fulfill all the eligibility criteria before applying the 2 years D.El.Ed course la sinali tum la ka apply afan aprang si chok thai chok lim nang po la pen application must carry the all required documents with the really applying for the course la si application ka apply hut bangke documents anbang nali tumlong du ik thainang pola pen the candidate makes sure that they fill information in the application from otherwise the conducted authority can cancel the form of admission nationally tum admission ahod form ka fill up jong si choklim le pulta nali tum form ang kedag reject that purpose tok pona la pen if it is mandatory for all candidates to pay admission fee for the final and successful admission of the application form. Nasila pay application fee ba nalitum kipinang bang kinang sodlo nalitum la pi wag po. The candidate must download the soft copy the application form and fee received for future use. Nas nalitum online ka apply hodla la bang so acknowledgement mate la pen like fee pay mate payment alu ba nalitum download igder no kali polte screenshot and igder nang po documents required really filling the form fill up copy p documents nang malabang nilinan nalituman pathiek banang than pachini pon ekpo the candidate must have the soft copy of listen documents to upload with application form which are the given below candidate recents click a color photograph upload nang po open signature upload nang po the candidate must carry the listen documents fill up the ask details nalitunong documents kinang bangke 10 certificate marksheet lapen 12 certificate marksheet kali pulte degree lapen PG marksheet nalitum upload ingnang po lapen a photo size bang 5 KB pen 50 KB ansi a size bang don ignang po lapen photo quality bang JPG format sinang litum upload ignang po lapen information to be filled in the application ka fill up hot copy PC name upload nalitum candidate amen father name mother name lapen permanent address state district pin code gender lapen caste lapen physical handicap lapen date of birth email address mobile number lahai huin nalitum fill up iknang po lapen the candidate must application fee bang nalitum ada kan ane kipineng labang non declare lang las nalitum holas ateng nalitum fee bang pi iknang po the application
from fee for the 2 years bang da 400 pusi dak tok pon stame kom ta thek la pena ki ong cha thek candidate may note the application once paid will not be refund jong si batang si pay lo te la bang ke refund wang chelong le la pen mode of payment bang ke la bang ke offline lo offline dia tha online se payment nang ikpo wallet debit card credit card net banking lai hui penalitum payment bang pi ik melo la pen putha dak lang pot nang da candidate check the required eligibility apply D.El.Ed codes which the given below in the table la se da 18 men 34 years abang fu mate abang phi atum bang ke applied on iglong po lower primary level upon bang ke 50% marks ene nei stame 45 stame nalitum 45 bang ke SC ST tumhan category tumhan lo lapen 12 pass nang pola bang ke lower farm lapen upper bang ke BA mate BSc ki untang abang phi tum si apply dun long actually upper primary level bang ke lala lapen putho dak bang ke question type bang examination mode bang ke dak online lo mate OMR sit se ron pon ekpo OMR bang ke du ka veta chini pota hailo lapen ada glason pencil kalde kolom ki pensta pabung long nang po a b lesson option do ikpo lapen type of question bang da MCQ type si bang po lapen multiple choice question lapen ani tumala question long bang choice nang po kolo bang si answer ma question tho dak do po answer tho dak do po lapen OMR sit lon ani tum pabung long ik nang pulalo the selection in question paper there are two section in question paper lapen total question bang 100 question si bang po lapen examination a time bang ke dak gunta hini mate 120 minutes long si exam time lapen marking scheme bang dak +1 for is correct answer lapen 0. Minus 0.25 is wrong answer 25 0.25 bang ke dak chok chelo te than pon po lapen hala ke chok dim bang +1 ako add on to ikpo jela sama dak tok po lapen dak topic bang lason hela syllabus dak ki bang la bang ke section 1 atume general english general knowledge lapen reasons researching lason section 2 general maths lapen general science EVS social science language lahai huilo lapen dak selection wise smart distribution bang ke dak lason distribution of marks for section 1 long bang general english long 10 lapen general knowledge long 15 lason thak si dak pena anali tum thek ponang podak total 35 lo lapen section 2 long lason thak lo tanali tu bang pen labang so article kladak penali tum lang igon lapen puchar le igon lapen dak pena an ki tok pondo lasi adak admit card lo mang mention candidate amen roll number lai hoi benali tum stame chini pon ikpo lapen pena an dak ki tok pondo labang so article long nili dak no nang than la bolte video bang pena an ding ikpo lapen center bang no lang pon lo na konana se exam center ma list of test center bang barpeta boyagaon kachar aben tinsukia jorhat darang kamrup धेमाजी कार्बी आंगलंग धुबरी करीमगंज डिब्रूगढ़ कोकराझार डिमा हासाव लखीमपुर गोलपारा लापेन माजुली मोरीगांव नगांव नलबारी शिवसागर लापेन सोनितपुर हाई हुई लंगसी जैसे एग्जाम सेंटर बांगे दो इकपो लालो लापेन नालितुम डाकटेक लोई short name bang ke da D.El.Ed PET 2022 full form bang diploma in elementary education pre entrance exam la lapen conducted body bang state council education research and training Assam lo lapen examination level bang state level entrance examination lapen exam mode bang offline lo lapen ali tum la official website dak long pon igin ali tum www.SCERT Assam.co.in labang so dim humri dam eglutin ali tum notifications tame long ikpo kasi pinia video long bala an chalon nili pathiek pel an sinang than pon ik chat pola pen aprang jong sinili update long lo pulti puthot nili nali tom phan labang so YouTube channel long paklang ya phan nili bor ik bola si pinia video long bala an sikang ton iglo asi dome thakme kadu kave karbitich 2.0 YouTube channel long kelang rat do an phan stame nili hin pen card